Pentecost program clear to te chibevek ole Estherlal moi kania koshan rongbol na chanchin thiri ni longai thlang u shoi tu te rongbol na longai thlam sa ila General Superintendent Reverend Ngur Thanpa Rasailau chu March ni som pathum zir top ni khan lungphau bial inkhom pui man pui turin munzol panin azin chuak zir top zan atang khan lungphau bial inkhom pui a hian speaker ania thotan ni March ni som paruka pathian choi moina man tura rongbol na ane ichun zomang Upala Luntlong Asailau Chairman General Sunday School Department Chuan Sai Rangbel Sunday School Department in Khompui March ni Sompali atanga ni Sompanga Pathian himanga Sai Rang Headquarters biakina nei tur chu man puidona General Sunday School EBM upa ke Rosang Zwalan atoyom dona ni Reverend Ngai Zola Secretary General Sunday School Department chu March ni Som Pathum Zir Top Zan Atang Khan Aibok BLPYD in Khompui Falcon Koshana Neya Speaker Ania Pathian ni Zantling Hian Rongbolna Anayang General PYD Literature and Publication Board te chuan March ni som thole ni khan joint meeting General Headquarters Office Committee Room ma anaya Reverend Silal Ompuya General Secretary chuan atelpui joint meeting chuan komina thule hlakut pui nei dan tur le malak chho dan turte an soi hawa malak na masa atan organizing committee andina shaitu turte anruat ngal ani kumsang ni somni prok thule hlakut pui organizing committee shoi tu atan general PYD shoi tu atangin ruat ania chairman a twal upa mesak wanlal thana secretary general PYD secretary a twal upa gideon wanlal ne saka assistant secretary general PYD treasurer a melsom kimi EBM general PYD te ania member atan mi somparuk ruat ani bok ani marsak area chuan revival team tir chwa in khom abwat sei Machinariat Pathian ni chonu dar khatlia chan ve khan marchak area revival board chuan an area chunga revival team pani Hodos revival team le Mathia revival team te tir chwa program bong kon caution biak ina abwat sia revival board chairman Reverend H Vilal Zamlovan in khom akai shoya upa H Vanlal dika revival board secretary in revival team te in mesha tirna nain report apea revival team te tir chwa program a hian Rebek Vanlal nun puile baby Larry nominated Soan Zai Rongbol an nei bok ani Marsak area superintendent Reverend P Bilal Muliana nen atangin pathian thu cha le foina thu ngai thlak ania he hun man pui tu hi area chunga atangin an thanem hle ani bial chung Rongbol na lo ngai thlak chun zom ila Serchi Bial Missions Department malak na a bial huap tong trai bethela mi pathumin lalpa I swam mingin baptisma an chang March ni sari inrin ni khan Serchi Bial Missions Department bultumin upalal munsang ate sanghadila tong trai bethel Serchi Bial huapa nei ania bethel turakal an thanem hlea pathian tharau ompuina hnuaya hlapui teremin tong trai na hun hlim taka nei ania he huna hian mi pathumin lalpa I swam mingin baptisma an chang ani Chonhun bial ainon koshana loi turin Marchneriat Pathiani Khan mithar chung ko ni member pariate chu poldang atangin upa Andrew Lelding liana koshan chairman chuan Mizoram UPC a alom lut ainon venga hian khotlang area hnuaya revival team tirkaulal muan tlinga le athiante kaleba revival team te chuan longbolna an nei mek ani Bill Kotler bial kei cham preaching point na loi turin mithar pahnih nu fa te chu Marchneriat Pathiani Khan poldang atangin koshan chairman tirkau mangai twangan Mizoram UPC a alom luta hemini vek hian lomlu zinga no panghi pathian hnena hlan ani kei cham preaching point a hian in General Crusade Fund mangin tirkau mangai twanga chu roi mek ani Lungsen bial mautlang koshana po Marchneriat Pathiani vek khan mithar chung ko khat member panga te chu poldang atangin tirkaulal ngai zwalan Mizoram UPC a alom lut tirkaulal ngai zwala hi General Crusade Fund manga roi mek ania lungsen biala hian komin a member thar poldang atangalom lu to za chu somni anni Dilkon bial lian pui koshana loi turin Marchneriat Pathiani Khan mithar chung ko ni member sompali te chu poldang atangin koshan chairman upa thiang hliman Mizoram UPC a alom lut Mamit bial vongon zau koshana po Marchneriat Pathiani vek khan mithar chung ko khat member pathum te chu poldang atangin tirkau wanlar shat puyan Mizoram UPC a alom luta he huna hian no pangpakhat chu pathian hnena hlan ani bok Vongon zau huna hian khotlang area roin tirkau wanlar shat puyan rong abol mek ani Zemabok bial din thar koshana Marchneriat Pathiani chama in khoma tirkaulal nun hliman nauhlan rongbolna anaya hemini vek hian Zemabok biak ina Falkland East a rongbol tur General Revival Team Ruthi Revival Team te lomlu na nei ani
upa lelvuana bial chairman in inkhom hi akai shoya bial tu reverend siram sangvoran revival team telom luna anaya he huna hian team speaker larin chuang in thushil rong bolna anaya fakna hlalal nundiki deputy speaker hnen atangin ngei thak ani bok Zemabo bial kaushan puile bial PYD te chuan Changkopin Mars ni sari in ni khan pastor quartera refrigerator le water pump thar anda property thar te hi Zemabo bial shwai tu te le bial PYD shwai tu te chuan bial IO in pastor quarters a anda ani din thar bial LED in khom pui voi som thum pakhan na tlong takaman zo ani in khom pui hi mars ni nga atangani riat pathiani mang khan din thar bia ke na nga ania tir kaulal mon sanga Joshua revival team cha speaker ani din thar bial LED te hian mars ni nga ni zan khan ro rel in khom an neya kumsang ni somni pasari in khom pui chu tui kwal kaushana an ngata in khom pui a hian rom le khathon manga bible quiz nei an rel bok chung komai chamti thupui manga seminar nei te Jobabu manga Bible ral chan nei te bial LED member kumsang ni somni prok chunga Bible chiar chuak te na loman pek te ATI hi sop Bethany Puala luan chwa te le mission support pek te nileng tong trai bial huapa hu hawa nei te le bial budget te chu din thar bial LED in khom pui ro re langsar zual te an ni din thar bial LED in khom pui hi zir top zan atanga pathiani zan thleng khan revival a chunzom ania mission spoil hi sop project sang hi som thum le ATI pual tholom te an la khoma pathiani zan khan in khom pui hi achiak ani mong bubial in khom pui voi sari na mars ni ruk atanga mars ni riat pathiani mang khan mong bubiak ina tlong taka nei ania bial chung khoshang shang tui thum nar lung hau ka dum zaw tlang le lai tlang atangin palai za le paruk an riak lut mong bubial in khom pui a hian pastor kela thansang ale ruat big ten thu shil rong bolna anneya in khom pui an man chung hian pathiani in khoma shuite zol preaching point na loi turin tir kauram zaw thangan chung ko khat member pathum te chu bol dang atangin Mizoram UPC a alom lut ani Mars ni sari ni leng in rorel in khom anneya mong bubial in khom pui rorel na chuan kumsang ni somni pasari bial in khom pui chu dum zaw tlang ko shana an khata longkai area chunga crusade fund manga tir ko roi mek te area in khom pui a report an pek na hun siam sakrot na te bial in khom pui pathian ni jinga bible study nei te bial hwa financial campaign nei te tir kau upa le tual upa te puala kumin chunga seminar nei te le kumsang ni somni paruk budget te chu mong bubial in khom pui ro re langsar zwal te an ni pathiani chatu in khoma bible character jobabu mangin in khom pui palai ten anneya mong bubial in khom pui hi mars ni riat pathiani zan khan achiak ani longkai bial PYD in khom pui voi som thum na new veng pui twal chunga nga chu mars ni ruk atanga ni riat pathiani mang khan nei ania in khom pui a hian speaker malbik omlovin twal upale pastor ten hun an manga in rin ni leng in new veng pui Sunday school hall a ro rel in khom an nei ani longkai bial PYD in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pasari bial PYD in khom pui chu council veng twal chunga an khata kumsang ni somni pasari bial PYD de bial hwa pa mante kumsang ni somni pruk chunga bial PYD malak na a bial pon tlote bial PYD hwa pin fe chwana nei te bial PYD pinga longkai bial pastor quarters a property thar da te kumsang ni somni paruk chungin longkai khopui chunga hospital pathuma bial PYD pinga Pentecost mai chair sponsor te kumsang ni somni paruk chungin pathian pakhat thu le thuthlung seminar nei te kumin chunga bial PYD pinga ATI a bungrua da te kumsang ni somni paruk chunga bial PYD hwai hota tong trai bethel nei tele kumsang ni somni paruk bial PYD budget te chu longtai bial PYD in khom pui ro re langsar zual te an ni Kolosip diakon bial PYD te chuan March nili PYD de chu RSTC saidana alomna bial huapin an manga thalai kal khomten sport items chi sang mangin inti limna hun nuam tak an mang ani Chompadar Soma Dei Paul Hian program an manga tolu palal thiam sanga BLPYD president in hun kai shwain anena tang hian fuina thu an ngai tha Reverend P Silal Chanpuya bial to pastor in hun ser amanga Rebecca Lal nun moi BLPYD assistant secretary in Dei thu cha chia chwana anei ani Kolosip diakon BLPYD Dei lomna hian thalai za don ankal khoma hun ser an man zo nu hian sport item chi sang mangin inti limna an nei chunzom ani khozol veng pui bial twal pui ko shana upamal somki mate chung kwa chuan March ni riat pathiani mang khan pathian choi moina anneya pastor lal machwana mamit bial to pastor chuan thu shi rong bolna anneya si moanin zai rong bolna anneya ni
pathian choi moina man ani chung hian pathian ni tlaya mual in khomna anneya pastor lalma chhuanan thuthlung puan chhuana aneya tharau lam hlate nen hlim takin hun an hmanga he rong bolna atang hian kaushan chung kwa atangin mi panga te chwalal pa iswa mingin baptisma an chang ani ron tlang bial zo tlang ko shana loi turin march ni sari in ni khan mi thar pali chung ko khat ami te chu pol dang atangin ko shan chairman upalal him moyan mizoram upc a alom lut ran tlang bial vek melbu ko shana march ni riat pathian ni khan tir kaulal ven sanga no pangpani pathian ne na ahlana mi thar chung ko khat member paruk te chu pol dang atangin mizoram upc a alom lut bok ani hemini vek hian khomoi ko shana loi turin mithar chung ko khat member pathum te supol dang atangin kaushan chairman upa shang thanzaman mizoram upc a alom lut ani ruantlang bial chung zo khothara march ni riat pathian ni mangkhan bial to pastor reverend lalmun khetan bial fangin pathian ni chawma in khom bana mi pakhat chulal pa iswa pingin baptisma achanti rani West Phileang bial Missions Department in khom pui voi ni na chu tuipui bari ko shan biak ina march ni ruk atang ni riat pathian ni mangkhan tluang taka nei zo ani in khom puya hian palai riak lut an chanem hlea pastor silal beliana bial to pastor baka ruat big ten thushil rong bolna an nei ani West Phileang bial Missions Department in khom pui chuan malang na turpoi mo tak tak an rela kumsang ni somni pasari in khom pui chu phuldung sei ko shana an ngat bial pinga mission support pack te twal chung tinin twal chung pinga mission support pack te general ngen na bo zuin mission field a biak in saktan puinan chung kotina cheng zakhonte kumsang ni somni paruk ogas pastor ram mutha chu bial mission department in atul anga pui bom ni se ti te chu West Phileang bial mission department in khom pui ro re langsar zwal te ania kumsang ni somni paruk budget anwa man bok ani in khom pui an man chung hian pathian ni tlaya baptisma rong bolna buat sei ania generalin aroi mek ter kau wanlal din tluang at kota tuipui bari atangin member pariat in lalpa iswa mingin baptisma an chang ani barabi bial pyd chuan February ni somni atanga ni somni pahnih chung khan pang balkon ko shana in khom pui an mang March ni sari le ni riat pathian ni mang khan meidum ko shan a bairabi bial missions department chuan in khom pui an nei bok bairabi bial pyd in khom pui le bial missions in khom pui a te hian zonun sangin rong bolna anei china bairabi ko shan chuan in khom pui nei lokara zonun sangi chu rong bolin an roi chhun zom bok ani arong bolna atang hian tharau thiang hlim na thona satakin a thleng thina bairabi ko shan te hian kongte zo in pathian thu puan chhuana an nei thin ani bairabi ko shana march ni kwa tho tan ni khan le lun tawng ate chung kwa chuan pathian choi moina an neya zonun sangi mual cheng chu speaker ania he hlimna atang hian tharau thiang hlim baptisma dong tharmi engmozat anuma baptisma khur hon ani bok bairabi ko shan chuan march ni sompali inrin ni hian pathian choi moina an nei vele dona zonun sangi mual cheng rong bolna pathian in a mang hle ani kanhun bial chhunga ko shan shang shanga general ngen na angin project sangni somthum puala rampum huap chonghei tongtrai march ni riat pathian ni tlaya nei ania mi somnga chuangin chonghei in tongtrai na an nei ani North Mizoram area in South Sabwal hmuna rongbol tura aroi tir kausil ram thara thana hun kang hun bial chuan march ni sari ini zan khang kang mun ko shan biak ina an mang kang mun bial chung department shang shang te ba ka to chung shang shang atangin ko shan puile department shang shang ten rongbol tu hi ngai shuina thilpek an hlan ani tir kausil ram thara thana in khom hi reverend h laltan khuma bial to pastorin akai shoya upalal ram enga bia chairman in thana thu soin tir kausil ram thara hne na changin thu soi ngai thak ani bok tir kausil ram thara south sabwal kaushan hi kumni athu chila kaushan ding tir ani awangin a om chung hian kaushan mi le sa south sabwal hmuna pem nu te lo hui khom ba ka member thar engmozat alom luta biak in thar te dinin arong bol hun chung hian tuile tharawa baptisma chang thar mi engmozat an om ani March ni riat pathian ni zana South Sabwal ko shan ten tir ko sila ram thara thana in khom an mang boka ama wi tu ten thana thu te soin zai thiam te le no pang Sunday school le PYD te chuan tir ko thanan hian pathian biak in khoma fakna hlamoi takin an sabok ani kangmun bia ko shan pui le twal chung shang shang te chuan tir ko sila ram thara South Sabwal hmuna arong bol hun chung atop tak awang a tha angai ta hi an ui hle ani North Mizoram area chuan tir kausila ram thara hi kumin atang hian chamring phuna rongbol turin an ruai le dona April tha atang hian rongbol na atan don ani
Delhi Field Conference voi thumna chu March ni sari le niriat pathiani mangkhan Janakpuri a tuang taka man ania upala zirliana chairman general missions department chuan a man pui March ni sari inri ni chhuna rorel in khom anneya kumsang ni somhi pasari Delhi Field Conference chu Janakpuri ko shana anhat kumsang ni somhi pasari Delhi Field budget an pasa field chhunga ko shana pali ne na an semdar ani General Missions Department role na sanga thlen turin General Headquarters Officer Full-time Missions Department in charge a thok tur Office Assistant Grade 3 post create rot nate Missions Field a area panga supervisor post ordained pastor ngeina no kha rot nate chu Delhi Field Conference role langsar zwal te ania Missions Field a area chunga thok tu te General Malak na a seminar nei puite kumsang ni somni prok chunga Central India Area Conference nei rot nate an pombok ani Delhi Field Conference a hian kumsangni somni parukle sangni somni pasari Delhi Field Kaushan Puishoi tu thlanna nei ani boka Chairman Pastor Kokolal Mel Soma Field Pastor Secretary Evan Thangaulal Singson Monica Pastor Treasurer Evan Silarin Zola Janakpuri Pastor te anni Delhi Field Conference hi irini zan atanga pathiani zan thlengkhan revival a chunzom ania upalar ziliana chu speaker ni in irini zan in khoma General Missions Department Chairman Troy Omakal upa F man hleya lungver hlen atangin pathian tu cha ngei thlak ania pathian ni chhun le zana upalar ziliana nongbolna anei thung ani Delhi Field Conference hi March neriat pathiani zan khan achiaka atuk ni kwa thochan ni khan General Missions Department Chairman chu Central India area chunga Missions Field te tlo chuak turin a fe chuaka area supervisor pastor Kokolal Mel Somale Kisangar Kaushan Chairman upalal siam lian te chuan an troi om ani ole khati zong kha tunkar chunga Kaushan rongbol na chanchin kan thlir le ngei thlak ho theite chu ani e